na njorua tiri iracoka na uthiaki ndambiririe kuura kagata tuothire indi kinya iria irakwira miangateni ya maitha ni njorua. Hiyo ni mama, kama ni mama wacha apite. Ikinya nyuma ya ringi turinge kumbo tukiringagia mata na kununkira guchuana na njorua cietu. Otoria Mumiru augire guciumagarira ni gucionera jama ingi tukuyenarua ni tumagarire na gukinya mwanka muchine mutori jua kaunti ya Isiolo tuchia kinondo na tuchikire mungio nkroi ta njoru iria ingi ni wikagite gueta na itewe ni mugongo. Ndio tu dunia lazima upende. Upendo ikapata mtoi ikateremka chini. Nikiri mubango jwa njorua cietu na Nancy Ndogo tukuchionde chia Jumapili aja kwa Meru TV kwambiriria thaa imwe na nuchu chia ugoro mwanka thaa igiri chia ugoro. Njorua ni uni na ugwe Ninga tena ina kwa ya Ibwega na karibu sana kairi muridhiri wa Meru TV katu inambere kwa watu hicho kagira na kuendelea na rwari rwetu gorobwe mundi kagita konde tukuchionde chia Jumatano tuiwaturiaga ndeni ya mubango wa gikabu ya siasa aratu inambere kwa tukera ya siasa chia Meru na kinyago tema kana gukumenyithia mantu mara tumakiri na mbere kirechia chia aga ndiguruni murithiria wa komwende kawetheri ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi na ugorobwe mundiri na njamba kiri mutambo kana kiri mubango tukaina mbere kwa tukigoga mbibwago na tuina mbere kwa tukimanya maingi matukubata kumenya makone na siasa. Karibuni sana. Thank you very much nontu bwako ya viongozi na ibwega nontu bwakuona kanya gukaranthi kiri mubango uyu wetu labda gatwambie na go serikali kethi murithiiri wa Meru TV mwire marito maku na kengo tukaina mbere kwa igwe tukiambagiria mubango. Okay, ibwega Faminas nontu bwa gutaga kanya kanti kwije narua mbuga ke mutegeri wa Meru TV marito mbeta wa Njoeri Kirema aka serikali kuma Bori West Kisima watu kitore wetwa Israeli. Israeli. Bwega sana Muisraeli kuma Israeli. Anyway, bwega sana. Njamba kebya muraithiri wa Meru TV. Thank you. Mbere Faminas gankwiribwa kana ntuba gutugwata ogeni aja kirige kabo gya siasa na nkethie mutegeri wa Meru TV nkwire muga na Faminas dairo Mumiru atekethwa rimu amwiro ringi muga na nimbitwa kaimenyi kinoti kuma wondi ya Botho Gochi West ndene gichigo mbunge gya Central kinyani ntura itwa Kagoma itwa Kithirone na ndimo Kenya. Ibwega sana karibuni sana. Ruindu ya madaraka maybe not inambere kwa tokiambagiria yagu. What do you think raisi labda kainambere kwa akina nkagira hope akenya imbi yokwirigira labda kirwariro raisi thirwa kiaragiria muno muthenya wa serikali? Kira ndio na muno raisi aripatere kwarire muno ni uria economy ri guru sana na nipo gandi ndiromba raisi karia mantu jama kejera jombo tu inikira muturire joto jama maisha especially ukalida gintu kira common muno gutumira mwananchi chimaintu ja sukari ya maguta kuigintu raisi apatere kwariria na rutera rurungirwa nyomba mbuge terasima house levy house levy terasima ugoetha no kwenda nyomba kivyako uwetikire no kwenda nyomba urote umenda nwena na gitiore na kareki ne dre na ena nafasi ya kwariria uge bwawe. Okay, bwega sana. Kiongozi usili uge bwa kubureko. Well, mbere manju kekanya kakambire mukenya wonde rote tegete api madaraka ndi na mbuge kia kwa inkuona president wetu na aragia mbono na agatwa hope magita ya maingi na manto ya maingi
buga oni unfortunately nteno opportunity ko meet right now ndenge mwera kire manto ja mandaraka rojo ja Mukenya na Mumeru na ja Asura ura wa muringire kura inkwenda action nene nkuruki ya migambo well na kwaria bwega it is true that our president is one of the best orators na kinyoga tagajarira barari na muchemanio jo mantu ja African Union aririe monka bara bange bonte bariga so in respect kinya rojo agatwira mantu ja maingi ja gatugwiria na Kenya bakagwirirwa but then now kulingana na woni inkuona tubatere kukinya point na nde ya kuga well jamu ini jathithike tute mbere tumenya jatutethie jambe jathithwe na ndi tukija kwirwa twirwe jathithitwe well menya tuna discussion ienderete muturire already twe very harsh my economic times twarieni maji very harsh na kinya naranda atinda na arwo kunde ndetero arandiretera ngaigwa ndi utenzi discussion nende yantu beneo ntore nantu ponde barariri ora muturire jo ngenti mono andurigwo kurungi urandekia mono na arwo muthenya mbira kilo 3 cia sukari ni icho chiena goro nkuruki ya simiti mugojo moja kilo 50 so ndaigunya theko bro well we have a lot to discuss na mbugana the president we na gwite na ndi twambire kwira na uma twambire ku face the truth yes tutikewe twina orongo muno ati kuririkana twina ka ngethandika ya kambira raisi akiuga mantu mangasi ataragiria mutungi wa ngasi aragira mutungi wa roji nu auga auragia twitithie bei u nu tukanyithia bei mutungi wa roji tujungira kini imantu mamereto makina mantu malevi uriona ta house levy well au nongwitete that was my next point house levy imbecha chikuinyiria mwananchi kauma na ituku personally ninkugeria kumitaga on a different angle house levy ni imbecha chiaku na riko kunenkera thirikari etagwa kanyomba igu affordable houses lakini ni mbecha chiaku well at this point na economic times iji twena chio the most appropriate time we introduce levy tera lakini nayo on the other hand kuro mujongo akinyayo akauga you cannot have your cake and still eat it no tuvaiji turi as economic times thirikari ni kwenda mbecha cha gweta na mbere kuthithia maendeleo mbecha cha gweta na mbere kule andu nira twina chio na mantu jangi so definitely no monkecho ile mbecha ira na ndi uniara nkuijaga na adwa tukwethora na conversation na ntuba baba biashara batauni ba ndigurugwe baba tugwita ngugi manyo izi chianjara na ndio thiuruka muno na conversation yu ndamiko ko kwinge na ndageria kureta conversation tukageria kena bigwa akenya bari thukanete maybe batu no to actively involved in siasa kwa rai every day no to thure magane jeto je compromised abara bande kuna baba ligate so from my kuthiruka kunda thiruka na arwa nda notice batu to concentrate too much kire house levy torirwa eje tugeta finance bill ya 2023 ni gu introduce taxes inyingi injero na gwechie chikuongereka for example kwina 80% VAT egwekirwa kiri petroleum products 80% VAT narua maguta petrol station ya mwendo gitanirio aja Meru ndethera je 186 shillings narua aja Meru na ndikurekera ndageria guchuria jagekirwa 8% VAT yume from 8% ite 16% ite 16% yakinya 16% VAT nonto yeti kuongereka already to 8% to ite 16% VAT je 186 tugetana ndagere guthithia simple mathematics ndona maguta jagaitia something to do with almost 200 shillings kana 202 amwe around na ndenda chiuria gukarire maguta jachoke jaitaitie o ushwari tukomba nthiguru ije na economy kariu ajiari baba ingi batiromba ore abichi na bando na ndetu choka tongerwe taxes jeu na mtu mwa kungwiria muno arandarigia thaiji ara area ya Riverland mtu nthiguru muno anthekia muno na igwe gambire muthikiria wetu ndikuigwetsa conversation that we need to begin atwira mistake ira rutu arathithirie maybe
katiroririe kirira kiri antu bangi nonto itwamuthuranirie na senators MPs MCAs antu babangi bara twathuranirie nawe aringi beta bakamba karanira nthiguru bakamwa ideas na kinya cabinet iretire bakamba kwaranirie bakorani na nangi tumba gwita tax nonto muntu unandikira tuthekeria atwira atiri aringi urua kiawe inatu batere gwita taxi nonto pathirikari ni kwenda mbecha to be sincere arathirikari yetu itigiri ni gwita mbecha so to some extent kule oto kinyinya tu ngoto batere kwambiria kuria president ujo akomba gwita nguge atia so no mukato muchore njire kuona mbecha na ndi ni uranjire ira chikuja tha iji ira nyingi chikuinyiria mwananchi mtura ngwiria atwira atiri aringira president kule oto tap taxi boyega ariku atwa an idea maybe I would be taking a lot of time lakini mbetekeria tumbere muthikiri ora mtura atwira nya wengo igwethera muntu no kuri na idea atwira sandaka wetawe toka itokunjinte kundi warikio gwito kunjinte kundi atwira Biblia inari ni twirite twite sandaka na sandaka yu athobo murungu mtura atu pinga sandaka atwira sandaka warikio gwita murungu atiume guru atumara ikabejera itiga wona ja nthiguru igatumiro na antu banthiguru na ariku ande atwira ore mwarimu akwandikwa muchara akariito tax muborichi akandikwa muchara akariito tax o uria mubiachara uria wikite nduke we chuma kana ya kwendia biria kwendia na ari tax nonto enda nduke newe na machine ira twita ETR kenda ita VAT na mbike naomba kugitwa tax mwicho mweri agasubmit mbechere kithirikari mwicho mwaka asubmit returns atwira nande kinya kanisa sandaka itubatere gwita ni murungu twathite twita kanisene indi nandi nya kanisa yongwa ni batera nandi kwirwa ura Jesu ugire chiringi echori Kaisari na bya Kaisari binengero Kaisari murungu anengero Kaisari oni ndemu Kristo oni ndemu Kristo bitire tax ndare ngitiro tax mocharene thirikari ejo ki Kaisari ndatigwa na biranti girwa byo ndaita 10% ndaikia kanisa ene ndaita sandaka sande ndaikia kanisa ene na ndi no uri okajukia kanisa ene kinyawe nuntu ajukirie nonte guru ne ari we iserito batere kwita nuntu murungu twathite lakini nwe uri ojukirie no muntu na no muntu gatumira muntu uri atuthekia muno atwira na ndi muntu au ni oruto ara batere gwita guchwa taxi bara bakale ya taxi kidogo na tutarithia mathabu atwa example kanisa okambetekiria ngweterie to nuntu ibara post tembecha chiao bongo na ndako ndifamu mutandao na ndone yuma atwira kanisa itawa Sitam last year irodhure ni 1.5 billion 1.5 billion antu bara baringirwa ukethora thirikari ni ta ya taxi kiri inika mwiwe kanisa pakethro atojukinya thirikari mbuge joka 10% nonto murungu atwetete 10% ke bya tothurania assuming thirikari joka 10% ke 1.5 billion yeu thirikari renge joka 150 million ke kanisa ai wingi na ndaigwa muntu na ko make sense na niki yako ndio chira oni antena full information kagire ko radio pastors na bishops barabara achore ba kwari what happens muntu no bethuri bara agatu tije lakini bakaza bateri aga I think it's an avenue thirikari batere ko explore antu agweta kuinyeria muntu ro inyeria bwega mwesh thank you nontu bwa riboti inu my link tukwareria mantu maogoti kwa uraya gatuchokiaga account ni yetu ya Meru na kamba mbili na gukaire kiongozi twina chieza cha Meru tukiona waliwali kauma drama after drama sijui baba ko dhungubania na baba ange baba what exactly do you think is going on kana mbio yongo kuthugane kuthina mbere account ya Meru katuri kagite gatuchokete gitare ciacha kairi kana mbio yongo ekuthina mbere kwa mbere pera mutegeri wa Meru TV siasa is all about interest na rero kona wana siasa bekinya nde umenye kwigintu igategate aba kwenda kutharanira dionire muntu ro kithero ithi nene imwana nchi kawaida no tumwana nchi rero wana siasa bambiria kurwa ro farasi wawili bakambiria kurwa nyeki niyo na ebatu wana nchi batu nyeki no tubantu barwa maendeleo jara ya kujita kwa tutatekitate chatinya na jaje maendeleo ya makai sana na nguge bibio shonde waka kwina michemanio yiri turonire last week muchemanio mwe wina agati na orongi wari mawa ura wai mawa waruthetwe ni senator wetu na ura wari gati wai wa first gentleman michemanio inu kiri michemanio ni yiri wa mithukiria ata michemanio yiri ura ndamithukirie ke mutegeri wa Meru TV unda mithukirie ya
enya bakuthimana. Okay. Una kwenda utega rutere rwawe na ofuasi bang'ana na uju ungi nona kwenda utega ena ofuasi bang'ana. Yani kirindi kira kimumite ni mari gikajiate na hivi urambumba kugikathariba thimana kugikatharika thimana no tukwari muchemane jumo ju the nterada jungi ju the bio taskis but ba change the venue bona maybe uju akiareria the other side na speaker ma speakers na the other side go in a public address bona ba michemani on the timba gwitaniria yo iri ibwega sana, thank you. Mwesh michemani muno gatwarire muchemani wa Nyambene nuntu no wari muchemani wa Karakarieta. Well, buge kulingana na woni muchemani jwa Maua jwari a complete success. Mbere mori kane seneta na etene muchemani oyore mutano chiari kya kuga netene muchemani aje ujo kienye gya Ntere na immediate 2 hours immediately after senator aku post muchemani jwawe first gentleman no ekira jwawe taskis na wa interpret ugateka ukona kiriari ijandwa ya leo na senator Juma ya kwarariria na Meru ndo senator ta kwende make a decision yari wenkake of course na consult akatongeria bangi na naugite muchemani jwa consultation nimego consult atongeria bangi baruga bote kwenda ndoa na senator arabera sawa sawa na aruga kinyani gwante kwenda ndoa gatu change venue yetu baramba kuga twite kianine gya Kadu grounds lakini turachoka turona kairi proximity ete kuraja na senator arauga twina memawa na muchemani jura successful lakini ulikane okairi senator agotiria ago change venue arauga tu mutindo twite mawa first gentleman kairi within a few minutes ara change venue yejo awara juita aja North Imenti jureta na arura South Imenti which then was a clear interpretation that the first gentleman gakugeria guicheka katharika we with makadharia against the senator which jamo siasa nuranwe unfortunately utegete aromba ga first gentleman na ndeto ataka tukona first gentleman then react on behalf ya mwekuru wawe kana governor wetu na if it is the case then na batere kumenya na kumwinyangiria image yawe ni untu atongeria tindwa na mbuge muchemani jo egembe jo tujo Maua ingutike bwena clips cia muchemani jo junde na ibwa security rekere Amiru na guti marumi yario gutari na ndwa yario yari akigwita kwira Amiru ba utwi itugwatanire na tutite kuthithia oversight nuntu gisheria oversight irio na senator arauga nuntu baugire akwiyekirite gakobia then igakobia ka oversight wa muona isawa ona gakobia lakini umenya gakobia kejita kuthithia mbio oversight na kiko ikia kitu enda kumenyithia Mumiru which was a complete success. Yes ibwega first gentleman I think ira abagire gwika muchemani jo atugite jo siasa first gentleman yugite ijwa okorea. Okay, but the question is ndira musiasa eka muchemanio kinyauni na arwa nkau ingwenda gwitwa chemania na nto fulani inyanka uambitite gutumiria ntumiri bwina inya ntumiri ekwa na arwa yagana na siasa nonto am affiliated to politics kinya first gentleman kinya kathithia muchemani jo korea kana jo at the meeting point no moga kada kwena politics musiasa eta kinya kaniseni na getite kuromba akaromba kiumia gikithirwo gwake neje atukethie agitukethie mbia kathithia abukethie kauga na kabarabara kaka aranturugie tukarutha na mbinambi ibwega kiongozi kirigu bado muchemanio wa senator waruruthirwe kienini kia Maua wewe ntikubetia lakini muchemanio uyu ntiwetie no waruthirwe what happened? Well, muchemanio jo tujo Maua jo ari jo thithirwe kienini kia Maua na turaromba kinya rutha lakini unfortunately nuntu antu bari indoene bari au bangi be thirikari ni indoene bari ibetere baraikange mukandarasi no umwinyora tukumenya is a serving MCA ndene ambunge ya Meru no itendera na tenda ina mbechi nyingi Mumiru na batere kwithiro ije mbechi cia ichi kwinyangera ni ikieto mikwe na oversight na mture akwe watende uwe gwita kuthithia Maua areta arenja trenches na arambiria kuthithia kieni na atu turauga nuntu tui antu bagutia sheria na turi a Meru na tutikwenda kwenyangi into bia Meru tutita na arura na ara nuntu kieni kirigirwa na mbi na again ikiari kinya na roje well it's also an excuse we could give lakini turauga ba utu nuntu tutikwenda gwita kuthanga ure orenkerwe tende gwita kuthithia kieni then
batuka tu keep off Keni na twariria Meru arure ara twaririe nabo barabarene na Keni nege kithonge muno ara baitaira biashara ciao and it was a successful event na mbuge kira kina gitumi kinya kuri antu kuigwa bakiuria ka oversight ethithairwa na kira kina gitumi revenue ya kuthithiria kira kina gitumi imbie wikathithwa nonto becha cia Mumiru ichibatere gutegerwa na chikona nwa kethira ni chigwita ngukinjega na Mumiru na batere kumenya kinya ba utwi riri tu ya juju TV ne kuba information it's part of oversight by the way nyanda oversight ni ure it is structured oversight lakini there do by information no part ya oversight nonto information ira Mumiru akametumira ageta ne ko verify then imbia kuthithia oversight gutegera so bautirire twejere ku discuss manto jara kuendelea no oversight tukuthithia no oversight well bwega kwina ndeto chithire na kiro kekithire twekiora muno muchemanio ni wagatia tuonire first gentleman na mwekuru wake gatwe na governor bathingatania na arora na ibari na ng'ombe ibari na sijui mattress kile muchemanio wenu wa mawa labda mbio bwa irire Mumiru kiri muchemanio jetu jwa mawa twetite batu twaranire na Mumiru na tukonsultana na Mumiru turania Amiru twetite na Mumiru na batere kwerewa ri riri aringa kura aringire kura ithanthatu mwanya na chiena ngugi mwanya antu para bene executive roles bena budget ya gwitira Mumiru ngugi ni governor na president pau bangi bonde para Mumiru athurire ure onge wina kagina kidogo ni MP nonto ni patron wa CDF ni women rep nonto ni patron wa mbechira tweta ngaf indi MCA monka katiba itekirwa ward fund kinya ward fund ira beri tha ibe ne 10 million teka uge ibo bagwitithia nguge bebo bongwa nguge awo igo propose mirandi yake senator on the other hand senator gote mbecha cia mirandi bururu enacio nguge ya senator ne kuthithia sheria na gutegera oversight niki atumina we senator wetu akuga very clearly nguge ira agaita boega na ne agwita right now ni kutegera tati mbecha cia Mumiru chigwita ngugiro ko batere na gwachikisha kuma Nairobi mbecha cia Mumiru chikuongereka na chikuingia kuja nariku na ajuju na ikia tumio kuigwinya senator wetu na go support antu ba nyambene bakugiba kwenda county senator wetu airinde kuba support na gwachikisha tera jonza jabatere kuthithio kena tona county na kuthithia na kubaikia ngugigire ngugiu kenda resources chiongereka nariku nonto nyo kugira tumwete ja senator gochwa ure resources chikongereka na kuthithio oversight then choke mbugi atiri ibwa Mumiru akamenya kiri budget ya Meru na kinya kiri NDP annual development plan ya Meru igikurukwa ya county government ya Meru ne ekurukirie mbecha cia kugura ng'ombe so ng'ombe ere abakuona bakireterwa nturene iraiti yao kinya ningwe iraiti ekwa in fact mbatere kwewa ng'ombe nonto ndi Mumiru na riuma budget ine ya Meru iba batere kumenya budget ine ere kwina mbecha cia gwaka nyomba te mambo beta kwa kairo batu tona TV ne turinga mpi itwakero twinde kenda kawo maithiro gitu safu tukaya umweshi thank you very much nonto bwa rwarioro kirogo mheshimiwa serikali kwina crypto nire ikithina mbere kuwiki tambaga kire muchemanio wagatia tuonire MCA bathatu na governor bakithungula bakidance chika no ni ndetwenu Mteto miari nonto ntamionere. Okay. Ndaonere ne mwenda ibile. Yara bara iria mantu za nyemere. Okay. Then kire mantu mama wewe tona video ni binkaulia kire muchemanio yo bado wa gatia. Amona otweka ituonire ma MCA Kathumba na ara gatimene. Bakiuga ati baga support governor na MCA bathatu akibo bathire ntino chagatia onto bo wabuthukiria ta bara betero supporta governor bari baba ingima bara bari gatimene ibo bari baingi tukuthigatia bari bathatu akibonekanire bara ba supporta governor yes iko baubange baulire na onto bo wabuthukirite kana uri buthukiria ta kuona ta gomba kwa governor na uchetho inawe kana imbio yo ngokona ta yomba kwa yaumire ke nyemere ore mkuona na ke mutegerio Meru TV kithuganire akwa governor aja na kire MCS bakuthithia kithuganire akwa ore mkuona bara bengi patenyuma ya governor penyume governor ira bakwenda maendeleo so tuganire akwa inyethera bakuga bakuringa mpe bakiuga bekimo na ngabana bekimo na ngabana nte bakwenda resources okay yeah
resources kana gantu kamya kwina mwanya wa kwina kantu kakaba gukunyirwa akagwetwo 10,000 na 20 ibakwe beta michemanyo. Okay, ko bai michemanyo ni bakwe wa 10,000 bawe ngiri beta muchemanio ne kwenyemera kajira kagwete watu tiko mega kali na ntiko memba budget we to mate no ntiko bakwe wa 10,000 ubwo bakwe wa 10,000. Okay, nenye gitarera kire twichi aleo ni baeja wa 5,000. Okay, yeah. Okay, anyway, bwega no ntobo mwesh ontubu wa MC baba that ko dance na governor na munonkoro ki tureria MC baba that wake mboba akinye na agatia go support governor amona otwika twabonie na agati mene bonde bakiuga baingi ti bonde anyway bamwe baingi bakiuga bakamu support. What do you think happened? Mbere ma muchemano jwa gatimene definitely MCs kaba wipetwe njoni na kinyanio kambe tantu mbije kona tubia kurete okwa wanda gakuja na imbije kubyo kampani nabyo lakini na ande naku nonto to share ideology baba inge bawo ibakirire kwa attend muchemano jura joga ate nonto of course batego share ideology era iri nariko era iri narura toke mbuge na no kwithirwa kwe manto jange jaumbirire ikwena kuba the benefit of doubt lakini immediately after muchemano joga atia ibejere barachoka pareto echo I think necho Monday necho Monday utuko pareto governors resident na ibaraumire na bako ni famu it true of course itwari to kumenya ibeterwa governors resident na turauga na turera mumiru ibeti na kwina kare amo of course gwekoka kanenkanirwa nuntu iberi njoni nuntu kwegantu kenu kare ari ku kare ajojo na mbere mumiru tumekonji toto tukuthithwa tunde kwe tututene gitumi kwe tutureo twa kurea mbecha cia mumiru na kwenyangia mbecha cia mumiru na kuhakikisha kinya na aria mbecha cikenyangira gwakunikanwa na mumiru na batere kwa warrant nuntu MCA no muntu mbere ro batere kuthwa kithithagia oversight dene ya assembly assembly ne batere kuthwa kiuraia ngugejira ritwari ina value ya mbecha nuntu menya sometimes tomba kuringa mpetu street ne tukaringa mpetu tukaringa mpenuntu po ipindi na ipindire na omenye timu eje ne kuomba ipindi mono menya inya kukatika kura kwa katika kwa rura era no njira tu ekureta gipindi tu antu bagwirirwe ona munene agicha of course luije utemuntu tegwira guona munene akina ande ipindi biria bugwirirwe ipindi bore bibiure bina gitu bina gitume antu arura gwete ina ng'ombe imwe chitari ijiri yari imwe muchemani jwari na antu kirinde gikingi na ndi definitely kuna muntu umwe wanire na ng'ombe na ng'ombe ijiri gurwa na mbecha chieto cha mwananchi ng'ombe ijiri budgetine nuntu mheshimiwa Karembe ndege gwake uri antu kwengire katugeta twinde kukama ng'ombe ere menya barabara ekathithwa tukamitira twinde roje rugekirwa rukanyuwe muntu wonte kinya rukethwa ategwete rwekirwa roje rukenjo na arura mbuga kinya tugekegoi ndomba kuriungira no kana mutano cia kana muntu unge kana kwa muturi okwa kariungira no inyetete ruracho kana gintu kingi muntu umwe agatumira bura nute nege tumtu tarabu cibitare thithwa igatumirwe tuminye muntu kuma Marsabit na arura na tutegu eu ni development ya gutethia mwananchi kinya ng'ombe te ambanda idea lakini implementation yeyo nkuona ni etegwetania kinyani ntini nuntu the question is tukuja keni ni ana ng'ombe emwe keni kena atuginya nto 500 tu tugatari nyanto baba inge muno tuge nto 500 be keni ni ombiri njire ri kutuka identify neo uria we actually very needy wakwewa ng'ombe urokubatara ng'ombe menya mbere manint ninsi chetu china meanya kuri na mtu we needy na kinya twa mutethi na ng'ombe ithe na twa mongera nkuru kinu ntinya kwa gwiteria atena ku na kinya kuritheria nkanata atena yo na kinya formula ya kurithia ng'ombe ye kuruka atikumenya lakini totatu munengere ng'ombe nyumentu kwe moijire aitha ng'ombe ere kuye kana mendie iteka thinjwe kana kinya gwetu mantu tukareke nuntu formula ya kunenkanira itiukare appropriate iteka nkuga ibatere kunenkerwa muntu wewera ari I formula kunenkanira batere kuthithwa menya ng'ombe emwe omba kuthiuruka o sabu county geta ng'ombe emwe ing'ombe kenda lakini budget yerere yomba kugura ng'ombe nkuruki ya 10,000 ameru bukairwo na ng'ombe kenda ng'ombe 9,000 mana magana kenda ya 91
chigatonya mukone yo muntu na botena kiuria gya kuria nuntu formula kunenkanira itikumba kuthingateka me formula ere njire na maratachi no jande kwa mwanya muno njare na bora bujire njire na mumiru ore ori nture na atito teka maratachi na tuikie tumturo nuntu bo oversight kena byari ke bigwikwa tucoke twira mumiru becha chiaku chia tumiru inganojo chiragura ng'ombe emwe urainira uraringa mpe noranganirwa ko leta otena ng'ombe indura meona TV ibwega sana. Thank you murethirio thiete na mbere kuthingatira mubango wetu imwe kwa imwe kuma Meru TV na ukakwa wino ntu maybe uringi onda kwewa uge aranagira nati bukonene na mantu maybe ma oversight urutingwebwa governor wa county ya Meru na mantu mange tamara no thina mbere kokera nati ukurukira namba chietu chia thimo ira ni 0720888444 ukaina mbere kwewa ugetwira labda maoni maku imariko. Do you think county ya Meru ni thiete bwega na wewe tithiete bwega ri inako ukuona kuri na thina kambu yakirigo kiongozi ibo ari na muthenya wa Jumapili bwa ina bunge ya mwananchi labda no thina mbere ko gitu highlightagira imbio yongo bwaragiria na labda bunge eno ya mwananchi boruthite nontu bwambi mbere ma iboyaga pile Mumeru bwaga nontu pakana kagwitwa bunge la mwananchi kuchiarwa nontu bwa mbere bunge la mwananchi itegera ngugiri gwitwa Nthiguru naja county ne achoke itegera ngugiri gwitwa Mujumbe kwa upati ja bunge la mwananchi no gwita maoni changu gire itikede niti akayaja na kirinditi akoga ngugi fulani ne gitete ate kedere titi toronga mema na tuge ngugi tikitete ate tindute etiti yes kogu agenda chenu ni iriko kana moroto wenu munene wa kurutha bunge ya mwananchi ni iriko bunge ya mwananchi moroto joto munene sauti ya mwananchi ikikana okay no to mbere kedere ni MCAs na governor na MP na senator na gavana wote bathuri mwananchi na sauti ya mwananchi niyo ikauge kadru kuritira ngugi okay yes na watu ikanguge tirutwa bugatumia bunge ya mwananchi gutethia Mumeru ata bunge la mwananchi kwa tuika ngugi titwa batu toka file petition okay tuike mwanka county assembly yeah michemani eno yenu ni ari nari kana buba ikarobia nu biari ikarvia to biedera bibia ntuke kiumia okay. na specific biedera bie motindo okay. Tugeta intercount nimere tukeda twevere ekwant tugeta want sonte tukikite tutegera ngugere gwito na specific batu tuteko oversight atu tegero litipwa ngugi ula kwitite okay no tunya twatethia bengi mono nyaka thuri akawatira information ni unantu bawe oversight pakone information ye kungana kugitate ko kenda kuruta ngugi yawe kenda ngugi yawe mba kwitirika bwega yes na kire bunge no ya mwananchi labda kire Mumerura omba kwewa kiendaga maybe kwebunga nabi ibi wako batara kana kumenya maybe murutire wenu wawera na mantu mangitamana nontu utire kiama gitekatiba wewe tende ni thirikari kwina mantu mama bangaidaga wewe terutero maybe ro oversight kwina mantu makowangaidu katerera rwa kobia na mantu mangitamara maybe kirutero wenu imantu mari kumakumu guide kiambere batu tutina constitution yuga ya tongaini okay so ku batu kila tukujukia imaoni cha mwananchi mantu tuga tukira constitution membi tukera mwananchi lazima batu naro turenda gwita mwanka kewei no mwanka tuthingate okay so batu tutekirita constitution tutekirita sheria jai so wale tugwita twethire wananchi tukambire kwa mantu cha maendeleo batu iraje kugwita bwega na aja kutegwita bwega ethera thirikari ya county Meru itegwita bwega tukera na mete kugitate itegwita bwega yes ibwega sana thank you very much no tunyantu kuitwara au itwagerire kwa na wananchi twabera aja te constitution teke tukuthingata ethera ugo no guchigwa we free utonya kiamene kia bunge la mwananchi feel free okay na witonere kirinde kingi mono kire gatunjweni come next Sunday twamangani mibango yetu emichemani na muchemanio wa next maybe ukegori ukengo labda ntu bagontu kubaegwa babwetera boya kana ba bebunga nabi bandi ta communicated okay yes. Na tu in a few days rona okay anyway sawa maybe bukabanga bangane gutina thina kana kachiari kana kachiaro leo katenda kumaruruone mono no mwankaka kunikiwe okay no kata ururu na ndiga achiari ro tukwenda okenga sana tukwenda nyebu bumenya na atakana kawa gweteta jo gukuria na ndinya watu tukwenda karingo ruo sana igakale au
next time twabanga gwita antu fulani tukaringa ripoti na tugekira kimitandao yetu kumenya antu fulani kwina mbunge la mwananchi na wekenda wananchi na baba umira pali tamauni jao. Yes, all the same rugendo rwa kuraya kana rugendo rwambagirie emunde na rwambagirie emunde kogu mapema ndo best bwega sana. Kirugu mweshe kaimenye ikwithiritwo kwina ndeto ati gutina ngwataniro katika gavana na munini wake na bado kiribaire baba gutie muntu twithiritwo kiona kibumiria kwariria ontu bubu. What do you think is going on? Kiri wona maybe we ruteroro uri na capacity rawe eneo ya ruteroro oversight. Imbio kuvuga ne kuthina mbere kiri the bobeta executive. Okay. Yeah. Well, mbetekiria bere mafaminas bere comment gikiure gyaku mbere mutano chia eko muntu bwa India ubejete ndio ya bunge la mwananchi na personally ntiromba kwithura nge participate kireo na nyantiromba ko baforo lakini inkuigito mtonge age commentera that ubujeni no studio ni wa mbunge la mwananchi so nda iginto of course ya mero bakogeria guteka nimbio na mbuge kinyethera my brother nakuga bati guteka bati kutingata sheria kinyeriku umenye be sheria ene ni ura kimbuga mimbi mbuge rira tukwariria oversight na kinyango giri ingi chia governor na bau bange bonde chonde chinga indito ne katiba constitution ya Kenya na constitution ya Kenya article 1 yugaga katiba eje nio supreme na erita powers chiawe kuma kiri mwananchi wewe engwa utekenje kurukite ariko indi erita powers na kiri mwananchi wewe engwa so ugo ri mwananchi responsibilities ingi chionde ko nenkanirite ndurate kulikana ne ati kwere ko yariritie kauga mwananchi no amwe ko exercise powers iji chiawe na bwawe kana na njira ya kunenkanira gwatirwa ni muntu ungi ura tuthuraga ba MP na ba senator na ba MCA page na women rep pageta kugutugwatira powers tietu be representatives betu mwananchi nwe supreme mwananchi nwe munene nguruki yao lakini baba tuka delegate katiba eba delegate ran duties na tuto abanenkera choko kurukira kura chietu so tukaja kuona ngugira bakurita na atu tukwenda kome perfect nkuruki tuina room ja mwananchi kinya tunga gweta kurita so ria tukuthithia oversight ibo kama mutano chenu ntukuga bwa gaibo gweta gutegera maendeleo rieto oversight na kemeru guterie to ringi no gutegera tutethia ni tuite ngugije we kienu bugende ni gutonya siasa ene bweja gukaraja ka kwe muntu bukwendera arie ni uma na bugenda siacha menya kuro bukinya antu bona bukingi ni ground bakauma from nowhere beja na kanyamu beja babwira bwina ndi bugita ndi ni butu market ugetera ni bukambiria kwirwa bukarekeria ndagiterio kire muchemo ni wa Sunday ndabera ontu buno bumire kwibuga bukagita muno bukarekeria bweja gutonyerwa na tubecha na ajo ume tubecha tututhire ya baba ingi bwambiritie bwaga a very nice program lakini tere ugachie jabu chima toke bodabo ina thina jukie well gatuchoke kire rwariro wetu mweshi. Thank you. So ukumbure kire gikiega ethra kwena differences katika executive governor na deputy wawe na uniki yakwa ntiomba kubuga gutena differences ni onto ya kuona gikuyu gikauma roje ne keja ya kwira kinganyi ndatiga nakyo kiajitu kana gikariungi etekane na gikuyu no ntobio bire bikarana rojine na ndirira wonere timu ene na MCAs ya umira ya uga deputy governor na tunyi responsibilities chao ja deputy governor atunywa ngari PA wawe abutwa secretary wawe a moved na ntato iro geta ku verify obichine chionde ichiama na ntukwemwe immediately after MCS kuga ntato ira kire media kaborio ya governor iraumira niyo kire media irambiria kuga wo ngarire tunyanitwe nire jaga iro mira anganire ikayanto na anganire kamata mwekuru na ndi you know then ntato ira chionde chika confirm that rwari tu mbere ruinambio ruinauma na to make matters worse executive yoyongwa CECs na chief officers patongere tu ni county secretary na chief of staff para umira TV ni oringi para uga tukuri na muchema ni jo executive jo wetani tu ni governor na deputy governor atira to ma apology yawe atira mishia kinyana governor mark my words pa ugire atira mishia apology yawe kinyana governor which means then governor na yako vera ntenengeria apology ya deputy governor
na because of which deputy governor gotiwa arengi omba kuromba project county secretary kana whoever below there. Deputy governor nwe boss wa bau bangi isipokuwa governor. Kanko gita kidogo kire rwari ruru, was it then good kana ibo ari Ntubwega junior kwebumeria na go question senior? I mistake nene mono, and it is something thirikari batere kwa account out for ne batere kwirwa gotiombeka narua cabinet secretaries baba thuri ni William Ruto na Gachagua bambiria kumira bagita gwataki Gachagua ugo turona aru ajo gatigati ka Uhuru na Ruto cabinet secretaries bataki Ruto no rona gukiumira bwega definitely no kwina ira ke leadership mtuju no boete responsibility bucho kana ndipo ambire gweta bwe mwataka iendea na kwambiria kuga wo wengo ndira cionde barire mumiru na kumenya nuntu nonere nteto iji buge onija mumiru nkuigwa de warrant nuntu kumarira nteto uchi and deputy governor che umirire ndira mwana anywhere in public tekweja gukanusha tekinya kumira deputy governor kinya tugateka ki social media ando yawe ya Facebook wali arise deputy governor mbere ya nteto ira chumira ari mtu very active ground ine ukamwona michemanio ne fulani ukamwona office ine akireceive delegations ukamwona now lakini immediately after manto jara yakwarua from there na vanishire na personally ntiramenyi na ari ni ntumba kuga imbije na ari lakini ndateka ukathoma menya absence yawe ni communication to some extent governor wewe ngo atirariria icio ya deputy governor kamicithirite why there must be something cooking na mbugeke yakwa ja Mumiru ndenda kuga kinya ningwa deputy governor wa Meru naye weshimare yawe ja deputy governor deputy governor imtungani utumwa ni governor na capacity ya deputy governor te deputy governor eta inya mathiko ni lazima ugembejete on behalf ya governor no Gachagua tikunde ta Gachagua ambaire rwari rwa kauga ndihaja ja deputy president wa Kenya akaria rwari achoka kauga na mbejete my boss who is the president of Kenya na ntumire na this and this message lakini ambete kurungama na maguru jawe yao ja deputy president it's an office irungi gesheria na ikura aringirwe deputy governor ikura aringirwe is not an appointee wa governor Bwega kama hicho tu ndengenda kugweta Faminas mbere move on totika umekire point hiyo ya deputy governor mbere mbuga buge deputy governor teka batari kuthururwa PA wa deputy governor na thurirwe na ntobara baracia kinya barugera batumire bakimeta resignation letter nonto antoba barathithairwo appointment ureto gachainitho baruge ngugi na baruge kubuta ya ku resign at the same time so benda wana ikumikira kintariki ikaruma kuonanwa ukairwo ku resign mbuge mistake nene muno kubuta PA wa deputy governor nonto PA wa deputy governor apetere gwitarira tinya deputy governor aki ini linda kinya woni kaigwa na arua imbatere kuthande na PA personal assistant teko batere kuntarira nonto personal assistant ni confident wa mtu na ndira bwetere kubuta PA wa deputy governor na teka deputy governor arabwira mbutere ni mtu ujo bweta ku transfer nto baraba kugwetaniwa na deputy governor MCA agwetaniwa na deputy governor ibambiririe kumwikira vitisho then something must be wrong ndenda kwariria na kirendi ndenda kuga kubona aba kuira Mumiru deputy governor naye weshimarariria sure nonto akeja kwebera nini u inya bara baunde nabo bakugitate bakwebera na ikietumi ukuigwa inya mbunge bakeja na rwari rungi rokuga itugite atia tukaure county Meru chingana chingiri nonto bando ere gatigati kariko aja although boba iro toraria utora ita point kujara tukuige jetu boba iri bakunikite kithunu kiao na raba gaita kithunu kiao me ire tukomba kwariria nteto eriko nteto eji na eji na nda tukugwata ari wona nde kugitate tonga na on the same point do you think well kugania county ya Meru ikuthiria thinire chithirito chi Meru kana kugania county ya Meru kwithiritwe kuri ya nontu bwa kuthiria thinire chi Meru kiambere unika ngachokia point you ndio na positive way mwambere kugania county ya Meru ikureta resources kida turona 18 billion tukareterwa 16 billion so times 2 ku development ikagitatia ikeja na wingi keja iri kukethira kwina wandikani bubu nene ndene youth although
daiji ke thirikari ra tukona kile youth utengo ke bakona recycle na ntu bara yakuru stilo tu no bakwande so batu thina ira tu ni oja a youth tutina ngoge utengo ge tu ni no support kugita no account ya Meru mbere ingo support okay I support okay bwega sana 0720 888 muridhire wa Meru TV niyo namba yetu ya thimuna kuraithira tu kwina ntunkona bagitwaririaga mtu takumenyekata Kiremi Kimenyi Steve Kibiro mumui kumanante che mumui bwega sana ntu kwina mbere kwigwa uri amwe ati uriuga mugeni bwinde batu Meru ni murungu ugatutethia ntu mheshimiwa Kawira teragwa in mabano advice athinga athithagia ura akwenda ni Kiremi Kimenyi bwega sana Kiremi ariuga thinera nene kuria Meru na ati governor aruthaga buratu akwenda governor gatena advisors kana what has been happening? Well, governor na advisors lakini ntikona jeka bathikaira nonto bamwe babara nkona vaya advisors bawe bara etengugi ni antu bena reputation ya ngugira baritaga na antu bomba kumwakirira na akonekana agi perform better lakini ndiona jeka akwenda batumira muno ku mu defender TV ne antu akomweja advices na mbuge governor wetu jo mwandiki wa message yeu auga ije kakaragaja mtu utenda kwirwa menya kinya kwithirwa ati kumba coalition na MPs bonde ba Meru yani menya ndiona counties ingi governor nuntu nwe wanenkero responsibility nene nya bibilia riuga uri onenkeri responsibility nene no ubibi nene bigwitajika kuma kiriwe governor batere kuthwa kigwatithana ya Meru bonde MPs betu MCAs pakethro naro bakiumo bichine ya Murkomen kuromba barabara rojo bari kemithikari kuturi kwariria manto ya agriculture au ke bari kwa kithure kindeke kwariria manto ya security ntuko wenge bwe kwa ruto wewe ngo kuromba flagship project lakini ni untu bwa ego ire kuona ja ugwe you are the only one uro thuri ne antu ntete uchite kumbekana Meru it's the high time Meru twambire kwira governor wetu chinyie unganire kire atongeria bangi na nchoke mbuge kuri kiuria ndaigwa woria nchambeji yetu kegeni na kugandwa kwa Meru county it's a conversation mo Meru abatere kuruguka kireo na sometime na mbere mo Meru personally ngo support Meru county gano yuma county ijiri tini untu gantu baimenti na banyambene twina differences ali antu baimenti na banyambene turi uchore bunene muno na itwita ira kinya biashara kinya tutima antu neja siasa ituriungana ira para ne atano chia na rochia na tudeje ingi no u na tu connection uti muntu karwathurana kinya tukathurano ibingi bionde language twaragie emwe na tukiga nagwa indi mbuge atiri itutege mwiko our brother mwiko bena county jikwarie gikuwa I think 7 or 8 counties jikwarie gikuwa ki ambiria Nyeri Laikipia Nyandarua Murang'a Kirinyaga Kiambu county uchi onda nabuka kuringe dorirwa chonde chiri ali ruge emwe Meru kinya tuingwa it's the high time twambire kuga tubatere kuthotona county ithatu Tharaka-Nithi yeje ingi kethre geto imetikana nteko menyiri tore kwegetora kini yeje ri ajo ujo nere ngi nyambe ewingire nyambene mari eto kwente kwenda kwariria mbuga irie tore na lakini at least twithura county cha Meru chiko thoma ingana ithatu iko ija kuga resources kuongereka Meru na te counties yake tugwite chiongerwa ingugurwa muno nuntu central already ikwambirite conversation ya kuganwa kwa sub county ya Central tuona sub counties ijiri Central ni sub county yonka ya Meru ina sub county imwe Central constituency imwe ina sub county imwe bautu tuambirite conversation kinya twingwe kuga ito kwenda kungana na Meru ingi tuone sub county ijiri nara mpumete abo thugo west ituambirite conversation ya kuga kinya twi ito kwenda division yengi twina division imwe abo thugo west ina kura registered votes 28,000 lakini 28,000 chathwa ni MCA umwe chathwa ni ACC umwe ituambirite kinya twingwa conversation ya kuga na ndigite ri kinyite tuongerwe division yengi ACC bae bairi na kinya kuambika bathatu na tuongerwe wondi yengi tutho twina MCAs bairi ija kuga kuongereka kwa resources kiringi round kuongereka kwa opportunities kiringi round menya riria sub county kuongereka kinya division je nkwariria riwe koneka
kinya locations jasoni ingi na autotegete jasoni ingi Kathiranga na Katheri na Kibaranyaki pedero location ni nene uko na location yeje ni gwitaji kugitanwa chikomba riu na kumba kuona conversation ya kugita so rita tukwariria kugitania teni untu bwa ndwa kono ijiro kugitania kwijire gitare andwa nuntu meyakira provoked discussion ya Nyambene county ikwithirwo uria wina resources ati uchigatinga nene that is the fact uria wina resources ati ugatinga nene lakini conversation ya kugitania Meru ni conversation yenjaka na kuga kuongereka kwa resources bwega kiongozi thank you huko ni kwa Meru TV muraithiria uthiete na mbere kuthingatira mubango wa gikabu gia siasa na kagita kwa yetu kurika namba yetu ya thimu ni 0720888444 iragomba kuina mbere kwigua ukiaranagia nati tino ndeto kwina ndeto kwina njamba wetu wa Murithi Ngiri kumanara ntire chegembe ya bonaiti kiegoi antubo chuand Akwi village Nyambene region aliuga we ali umwe wa ndaka kana vijana ba traffic ngugi in fact engatirwe ngugi nuntu nari muchore wa deputy governor akashindwa kana aliwa nata aomba kubitania na governor na munini wa governor nuntu kinya ndiratare kuthura munini wa governor ali muchore wake. Nilifukuzwa nikiwa nimefanya kazi 2 months na 1 week. Imagine na mtu finally weta withiri nyatiri imbecha cia winya cia gitari araitete ngugi andu jababu iboto kwira atiri nuntu Meru county kaina mbecha cia kwinyangia na ikio tumi kuona atiri budget ineji ikitu assembly budget ya cibitare mwaka jojo athira irari 200 million ya mantu ja kugura ndawa lakini iraitiro 200 million yeni kwa 120 million budget yagitwa 80 million budget ya kugamba magamba iratwire around 300 and something million iraitiro kuma au yitie mwaka 760 million meaning governor na iprepete netete magambene na ndi nuntu na gwi prepare mbecha cieto arendo cinyangiria magambene antu baba kubutwa kiaresiri turibera bugate nikanya well ni resources cieto cikenyanga ini nuntu no ore arenda cienyanga ndieni kotini bwete yaki yenu na twire governor akeja kutha kuri antu baba tutegerete kana kuri baba tuthikirite iba mwire tutamuthurire kenda Meru yambiria gwitithwithio ore antu baba ingi babuti kina Gitonga kubu kina bali kuba buti baba ingi tutekumba mention marito byao bangi bandi mutu akiaresiri na njira hii tutekona ciagirite yes famina siasa ina tena lazima tukiangiriaga untububuri mbonia labda komba kwa kwena thina no ntuka kwa mtu no twika muchore wa mutongole fulani akabutwa ngugi yani watwika we muchore wa deputy governor akabutwa ngugi untububuri kuonia ata ija kugo untubura tukurana yatiri ka kwina differences kire executive ukoja differences katika deputy governor na governor wewe muchore okay of course wewe muchore deputy governor ukabutwa ngugi that means kwina itirafu na aliuga ntetu inoti chiorongo akunengana ya kinya namba yake ugabwe enda kulingiro maybe mwesho ka no wali no akunengana namba yake ugano mulingiria akereza nkuruki mantu mamu makoneni na burabu tu murithie twe kule nukuona ta kwina thina Meru no ka kwa kwina thina ri ithina riko Hai Meru TV ariuga ageni bau bare ali guma kabisa county ina thina nene sana uyu ni Mutwiri Marete bwega sana Mutwiri Marete thina no tukwariria kiongozi uliona tayomba kuthirwa nambi imbi yoyomba kuleta Meru amwe imbi yoyomba kuleta thiri amwe imbi yoyomba gutema mu Meru ona mirandi ya uthina mbere kiambere mbuge jauni ya ndemo Meru bwa mbere Meru county ni nene ngurukia kawira Mwangasa Meru county ni nene ngurukia Kaviri Murungi exactly Meru county ni nene ngurukia ma MPs Jaraja Thuri Meru county ni nene ngurukia ma MCs Jaraja Baraba Thuri so uniria ndendiromba kiromba yakwa antu baba beje bonde bakarente guru bali na sauti moja antigiri wite mugambo jo moja antigiri yes nikenda Meru ni otumba gwita nambe kiambere mbuge bati Meru county itwaringire thirikari ya Kenya Kwanza kura 100% yes
eu ni makani uro no kweli itu abaringire kura lakini to baringira kura no mono ketha into ugo igwa muremi wabike thoko yuria nchukune ati woni gitara ya kuga watu atagairo na kanchiko so batu leko kalibirikari ne ya Kenya Kwanza na batu turi ya Meru maendeleo jara tukwenda batu tutayo na gachiko no tubwa mbere antu betu bate kwa na sauti yenu exactly anene betu tutina sauti yenu na iborire tu imbi bongo betere kugira assembly iborire tu bongo imbi betere kugira ki national government ubo guge bako nindi ibwega sana mwesh what do you think imbi yoyo mbakureta urumo obwo muna Mumiru agakaona murutire wangu yo mwega I think kibambere kira kibatere kureta thiri igo practice jara tukuga na kanywa na atongeria kuinyia by the way kwe migambo embekaire inya muno Bibiliene de mukristo na ibwa gambere ategeri betu Biblia antu amwe arito banje so bokinya amwe parambiria kurania na ndi nuntu Jesu agutwira getete nuri kumunene nuri kugati kwari mutongerio bange nuri kukethirwa akiugaga na Jesu aranuti simbi bakwariria kinyethira ataigagwa nuntu Murungu aramenya imbi bakuga arabero kenda kunene akiri babangi kinyie utwike nkombo yabo bange nkombo kiri ana bara baterere wa Kimiru kira yukura kuru nkombo ija kuga muitio ngugi nkombo tija kuga slave well it could mean slave to some context lakini in other context it mean muriti wa ngugi uinyie ombe kuritira bau bange mbio ngugi ndena kwira atongeria betu bonde ibainyie bainyie bi ambo ore Jesu Kristo aere ambo arakuwa mungaji kumutharabene chinyie na kawira mwangaza uri ngavana wetu nuntu igwo nenkeri responsibility ya nene chinyie nyankurukie bangi we na Messi yo wa Meru we na meumbe kunganira ke bangi na I wish ni kawira mwangaza na arua beta atongeria pa Meru para bathuri na kura mbere MPs na senator na caucus ira ya assembly mbere nya gweta MCAs ngamba gukarana bonde kurunka bori atiri ni ate tukomba kuona national cake tigo menya thinewe arenda kujukia credit wenka na ikiatumio kuona thirikari newe chief officer kana CC guto umire taru kura murandi akathithio u onthie ni bukori ongi uri okwente kwenda kugweta rieto nuntu ti wichanti kugweta ne okoro wobutirwe nuntu bagweta kwandika murandi no rugurite umwe wasembe o kithirikari jiriku tukondo mugweta rieto nuntu imuchore wawe na no family yao no pete pete bakathia kiumbe kabiti kiao buge na ngavana na batere kwinyia kwamba kunganira kiri bangi ali ara iskinya chief officers na CCs bare athurire ne atongeria ata bathurire kenda ba director gaki abathurire kenda bomba kumwa kinya mathuganio bomba go share ideas na bomba go implement na the same case with the deputy governor the same case na senator the same case na MPs the same case na MCAs mbuga ga kinya chairman wa munanda kana chairman wa kanisa ni mutongeria no responsibility ne bwega thank you very much bwega kwina uyo atiria wetari yetu aliuga ambieni governor atatukuta 2027 tutakuwa tunamngoja bwega sana nuntu bwa guge bubwako bwega sana maybe tugachwana oliwa atuchwana wena mantu kathomba olengenda kuuga kana kumira makoneni na governor bwega ndio na thachie tuga ithiete na mbere kuikithira ntikumenya labda migambo ya kuya muthia mweshbere tutira thirikiria ni iri kuna maybe kiri Mumiru ro turithite kagitania ka ki Mumiru ro tutegerete ithariri ya ithatu ambuge ibwega no twa kuthingata rwarire tukwanka rwa kinyamuthia ngirikia mbere ngabana wetu natige kwa Munyongora Munyongora cetrejo ya mukuna ruku utungi utigere utungi utigere nyuma kujwa ya maguru monde chonde kunyanga bana wetu natige kweberia nene bangi no tunyaba bathurira kura jare sure bonde ibai naba ikiamwe bara nirie rwariro moyo ndarike kuga bari mugambo moyo antigiri nikenda batwitira ngugi 2027 tukenda tukiara ya rwariro ngi indi bare mothai mbungera mwana inchi twindigurwa batu tu collect data tukabwira ora bunde gukwendelea yes bwega sana maybe kwena bunge utigeria utugite maybe mbere tutira kugitira okay bwega sana thank you very much mwesh migambo yaku ya muthia na kire Mumiru turithite kagitania ka mbere manchokerie Meru TV furatanite katho nyingi sana nuntu bwa gutoast aja na kinya kwengwa faminas nuntu bwa gutopa opportunity ya kwariria Mumiru mbere Mumiru teka tura exhaust nteto iria tumba kuga lakini na chio nteto chitingana gatukenderea kuga mbugetu
na mbire mumiru seneta Kathuri Murungi alirinde kuthithia oversight gutegera tati mbeca cietu itigwitithwa ngugi bwaga na ti mbeca aki muritire jwa ngugi jwa miru jukariate na kiakwa ni mwigikite kabisa gwakikisha oversight ikuthithwa bwega nuntu ukeja kuona muntu uyu gukira oversight yarekerwa then ija kuga gutibyo bikethwa bigita na mbere nuntu ketha na gukira oversight kinya mbere ithithwa mbere yorwa biuria ndi kubwa good example budget inera wengwa proposed ikende ni assembly ya Meru budget ya Chibitari igiti kuma 200 million yene kwa 120 million lakini budget ya kugamba magamba yeito kuma around 300 and something million yeite 760 million which means na mbere mumiru ndero kaigwo tukiariria mbecho u ugateka figures yake ochiurie motive ya figures wimbi meacheta ndawa na inya lakini chieta magambene tukathiuruku ajanga mawakiri jarirwe yanga wete story ipindi tu ipindi so mbere mumiru na amenyere ipindi biria budget ine yenu kwina mbecha cia kugura ng'ombe budget ine yenu kwina mbecha cia gwaka nyomba budget ine mandu jale jale budget ine ri jama ingi jara tupatere kwalire mumiru mbuga family azuka tugachwa ntuku fulani tuje tutegere document ire anga bana iketie sempre ali tukuga oversight tutekuga ndoa patu toriuga ku inform mumiru na kinya twachikishe mbecha cia mumiru na project iri tukuthithwa china value for money iboya sana kiongozi, thank you very much no tubogwe bwakuna nkatho kinya nyongo buchokire nkatho no tubakuya na twinambire kwatokea nagiria think tukwania mantu magano na mainambire kwa maithethagiria Meru labda tugachwa na kairi kengo tuya twinambire kwigwa tukiaranagiria nkuruki na nkuruki bwega sana no tubakuya maybe next time tukainambire kwatokea ragia nkuruki na kinyago na kire muraithiria wetu wa Meru TV wao thie nambire kwa watenete na atikumaria twambirie mwanga gitaniaka gatwinambire kwigwa tukithirikagiria mubango agu ni no ntwingera wanwe mware cionthe atima tugo wewe no tubwega no rare bwega mubango uri ukari gikabo gia ciaca ara tukwaragiria mantu makoina cia Meru